tala fale fo ia stofi Samoa ai o le whaopopunga o tala lau le tiopune ni sia. Ua amatai fo ile whaitawina alo ia o i tūmalo o lo te toe talu mai le puana po. O i tūmalo o te toe au fia ia le ipata i tūpai lunga. Le ai to tonu ona mataina tawa mai mo le tofi au fia ai. Ale le sulu whaapalo to umlatai. Fuava sau malu sulu malo amatanga pena i o le HRPP. Ma taufua Edmund taufua o le FAS. Wa le ipata i tūpai lalo le situ malo le ono whaatali na tauwa mai ai matai efto a wha. E au fia i whaangaseli i sapo a whiangia i o le HRPP. Whale o mawaenga titi mai ata fua o le SAP. Ta iau matawai tau tunu au mua le singano o le HRPP. Ma o tongo Rodney Chang tamasese o le FAS. Pa au fono tia to wha fo i matai o le tū malo na tauwa mai ai au fiai. Fui maono tui vai tolo o fo ia o le FAS. Le ausa take na seri o le HRPP. Mau ati fale si o sipu e mai o le sui tu to tasi. Matau mai na moe au fui brown o le CDRP. Salenga tasi o lo whaatali fo il whaitonga lo ia o lana palota. Na tau wama ia imatai e to tolu li tu malo e au fiai. Fale si ai sa autanga vaya o le sui tu to tasi. Selu le toa reupena selu o le HRPP. Matila fono David Hunter o le FAS. Mano ama alua e toa whafo i matai o le tu malo lea na tau wama iai. E au fiai la wofo fono toe nua fasili pea la wofo o le HRPP. Lei uioane la mostele si o le FAS. Ta yatu asi sasa milo o le SAP. Ma toomata Nora Leota o le FAS. O toe i tu malo na e lima lea e whaitau uma i le so. Ina ua mai a tu i tu malo e FAS e funu lima. Talu mai lea so mafua a so lua ma lea so lulua na nafi. O lea so lava lea na fua le official commission fai ngā palota e wha mai a ile nei wha moe moe. Tala tuliloa ma le whaitawina alo i o le palota le tunu ulo whaia nei i le whaleta alo i tuano i mātou talu mai lea so mafua. Mataunu umai ai i le tumalo wha sale le anga numero wha. Lea wamanu malo mai ai le fionga tea toa la peato. Fitu se la wiva sfulma le ono palota. Utuma we lamal no foli tumalo fa sale le angan fa. Ile fionga tea to ala peato. So mai le to fa li o foleni HRPP. Tolu se la lima. Ma tala tauli sale tuyoti. Ule sutu to tasie tolu se la sulua palota na yamaua. Ule sile tumalo na tele na palota fa pitoa e balu se fulma le fa. Afe fa se la fa su tolu tangata nalo. Ia la to palota. O le afe fase lau lima wha palota na whaatino i le itumalo. I le itumalo sa lenga lua. O le fionga le lua sa ngato ka rene. Ma le fionga sa ngone lea wana wha wala no fo le itumalo sa lenga lua. O whaitautau sanga talo no foia. Le fionga olo fiti wa ai. Lea na no foia. I le palemene o Samoa. Sa ia tau o vere tofinga minista o flaua inga. Mga luenga tele ina ua pale mai le FAS ili taunu ungar palo ta tele lu o lua tasi. Peta i o olo leisio minsta o le malo tausi. Tau vā mai ai ila tau vaenga wha upu whai na wha tu le SAP. Le Samoan Uniting Party ina wale umwala lato no fo inga lima tau sanga le FAS. Sanga tuka rene le na manu malo i palo ta tolu se lau FAS e fulu male lua. Olo lua se lau wha tolu mai e se lau fitu su fitu. Mai le tumalo sang nenga lua. I le tumalo lo to fanga le fionga fia me na omi mata afa. Fa se lau valu sfulu ono palo tana ya maua o le SAP. Mai le to lua isi matai o le tumalo lo to fanga. Le ne tau va mai lalo o le fa malua le FAS. Peta isa le mawhaiona fato i lalo a ile fionga i le sao fapito. O le suina tulanga lua fui mapuao tali ilangi bef o le semo o le FAS. Lua se lau FAS fitu. Fia ola yo sua lole o le FAS lua se lau lua ono. O le sile o tu malo e ui ina o aia inga le FAS. E te tau na tasi le sui tau wā. Aina tu ama noa lama i le aia te tau o le tangata tau wā. Malana lango lango. I le vaenga wha upu whai. Ma tu mawa i pēl no fōle tu malo lo tu whanga i le fionga fia me na omi mata afa. I le tu malo wha sale le anga lima. Lea na manu malo ma iai ia vui i inga sione i inga e wha se la wono sfulu valu palota
o le fast. Fast la uono sifulu valu tangata o le tu malo na la to langlongoina. Le tu lai mai o vui le no fo la to i tu malo. O le no fo u fai tau sanga o la lai le fionga pese tava i FOU te vanga o le HRPP. Wana o le tolu se la valu sifulu valu na la to tusia au iai. Lona tolu mai ai vui ana nora se inga falava a him. O le sui tu to tasi ma palo tai fitu sifulu ono na ia maua. Pasale le anga numero tolu manu malo mai ai le sui le HRPP e mai a el faitau ngalo ia namula uru papali i le o tasami le ota i le afe ma le lua sifutolu palota. Ua ta fiale no fua o le fonga fitalai le sa umia e le tu malo fa asale le anga numero tolu. Ina wana o le fitu se lau valu sfuruiva tangata palota o le tu malo na lato langolangoina le sunga pali ilio. O le nafua lea na umia mai le sunga pali ilio o lo ipola te e muspau. O le taunu ungal palota tele lu o lua tasi. Peita i wase e tunei nafua o le tu malo i le HRPP. Mai le afe valu se lau se fulfitu le stala e filina se faipule o faasale le anga tolu. Tolu palota ele ialo ia. Ai afe valu se lau sulua na alo ia lato palota le umane o le faitaunga alo ia. Le tu malo sa fata tasi o seve te i fui mono. O le fas, iwa se lau fas fuluiva palota na manu malo ai. Mai le sui na la tu langa lua. Le ana Ronnie mulitalo po sini o le HRPP balu se lau ma le fitu ana palota. Ma le fionga pule i Samuelu tau FOU, lua se lau ma le 5 palota na ia maua. Le fionga 7, sa avea mua fo i mawhai pule mai le tu malo fale alili. Soli muli vai lona tua a fui maono mimio. Sa tau vama iai lalo vang FOU fai al SDUP. Peita ele mai ai il fai tau ngalo ia palota sa fata tasi. Le o manu malo mai ele sui o le fast. Le fionga 7 te i fui maono. Iwa se lau fast fuluiva. Palota na manu malo ai fatusa ele vadu se lau malefitu palota ale sui na tūlanga lua. Mai level feitau ngalo i o le palota i le asona na fieta ne le fai le fiafi o le salulu tolu se tema o toe se fulu li mai tu malo o lo totoe le feitau wina alo i o la tau palota petai mo le tu malo le o le pa o lo tu mau lava le sunga tu le epasa i le mali ele ngau i le ana i maua palota e ono se lau balu sulima ai ola na panga tau vā, le fionga tupua John tupua se lau maleono palota na ia maua. Fitu se lau iwa sulua palota alo ia le tu malo, tasil palota le ifa au ngaina. Ai uto e tusi a au, le sunga tu le epa, lupe sori aisa i le malia le ngaoi. Fale la taima sa matau, uato e fo i mailo na faipule, o le paya inga taluai le fionga lupe matasile la vea ngalu malemana tolongata o le HRPP, balu se lau fitu sufa palota. Tele ai Christian au sange, o le fas le tulanga lua, onu se lau onu fitu palota. Ma lava au fastau o le sub, se lau fasulu ono palota. Mo le tu malo fale la tai uto e fu imai, lona fai pule taluai. Le fionga lupe matasila la vea ngalu malemana tolongata o le HRPP, balu se lau fitu sufa palota. O le tatianga na le oiai, tawon mangal faitawina alo i ol palota tele a Samoa lua o lua 5. Umane talo mai le po na po. O le fa se lua sifulu i vana no foa. HRPP se fulu ma le tolu. O le sapa e lua. Sui tutu to tasi e lua. Toe fa awa wai faitaunga o i tu malo e fa o lo o totoe. I le tau le iwa i le tai au le aso. Talana o le nei tula. Ai tuli loa mai pea. Ia tawon manga. Le faita wina alo i o tu malo e 5 o lo toe o le palota i lungo la Radio Polynesia.